Amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Baba, ngingumntwana wakho. Noma ngabe umhlaba awuthandi. Le nkonzo Nkosi ingeyakho Shembo ingcwele. Akekho umuntu ongayiphatha ngaphandle kwakho. Akekho umuntu ongayiphatha ma wena ungamphanga ukuthi akhuluma thini. Laba abantu abalapha bamfanele umuntu onezono, umuntu oyiphulayo imithetho yakho. Bafanele wena Nkosi oyingcwele kuphela. Ngiyacela Nkosi enkulu yobuhle bamaNazaretha, Thixo ingcwele nyazi bezulu, ungisize Nkosi yamakhosi, wangishingedwa. Bengafisa Nkosi ukukhuluma kwakho usondele endlebeni yami, bese ngiyakuzwa Nkosi ukuthi ufuna ukuthini kubantu bakho. Noma bengasakuzwa Nkosi ukukhuluma mina, abantu abangamaNazaretha bayakwazi ukusheshe bezwe ukuthi lo mfundisi useyixoxela indaba zakhe. Angiyifuni Nkosi indaba yami ngoba izange iphilise umuntu, futhi ayizange ingenise umuntu ezulwini. Yakho kuphela Nkosi indaba ekhulunywa umhlaba wonke. Bonke abantu abakhona emhlabeni, abakholwayo nabangakholwa, abadakwayo nabangadakwa, batholwe ithunyasi. Ma umhlaba usho njalo Nkosi uyakuvuma. Usuka eMabhida uthe mase uphuma kwabonakala ukuthi akekho emhlabeni umuntu omkhulu ongaphezu kwakho. Manje uthe mawuphuma uhamba nazo zonke izinto zakho Nkosi. Awuzicelanga ukuthi ngilandeleni, sengiyahamba ngilandeleni, kodwa uze wabanqenqa abantu bakho ukuthi bengenzeke yini kube khona abasalayo. Angikholwa ukuthi kunjalo. Abantu Nkosi abakwazi ukuhlukana nawe. Ngangasebenza nomunye umlungu wakuthiwa Mr. Right enkampanini yakwa Toyota, wayimanager nje enkulu. Ngese sikhathi wayengithembile ngoba angaze ngidawe ngiphuthwa. Wayevama unginika imoto yakhe kwakuba uhlobo olubizayo. Kwakuthi njalo amaJapan amnika imoto entsha ebizayo. Wayethi ma eshiye into ekhaya wena umuze ePinetown, wayethi mayishiya impahla yakhe ekhaya bese ngibiza, ngeke ngilisho igama engibiza ngalo, bese ethi awuthathe naye imoto yakhe ePinetown ufike ungilalele ukuthi ngishiye kuMesisi. Imvama wevama ukukhohlwa ukudla. Belungu ke badla kancane kodwa badla kakhulu. Badla nje amaslice amabili kodwa kuze kushone ilanga basheshisa. Ucabanga ukuthi abadlile kanti badla njalo nje. Ngangidrayiva ke le moto yakhe ngiyele Pinetown. Lapha emzini wakhe konke ngangifike ngiyibuke. Ngaze ngambuza lo mama uMrs. Right ukuthi how yini le ya mama. Usethi ke lo mama kaMrs. Right, oh
awuyazi yena yithi mina ngiyazi uthi inyosi ubasi uyayifuya yebo uyayifuya uyifuya kanjani inyosi wathi akulula iyavesa bamba inkosi yazo ayivalele endaweni ethile zona zobe seziyayizela how usho kanje Mrs Right uthi yebo kunjalo nje njengobona kule khona lelela wayifaka ema-cage ahlukene njengobona le cage khona inkosi nalapha khona inkosi ayisuki ke ema inkosi ilapha phakathi nathi ke inkosi asikwazi ukusuka lapho khona ngingazi ukuthi kuma kanjani kodwa ke phela kuyenzeka ngezizathu ezinganaqondakala hlala nje ushaya ngamboni kuze kuphela inyanga ezisithupha uthi ngoze ngimbona ngoJuly noma ngiyambona efika ezweni lakithi mina ngafikanga ngiyi kodwa kangazi ukuthi kwenzeka kanjani athi mawushebe nje ekhona ungabi khona usizo lokukhumbula uzophila kanjani wena mawungamkhumbula ushebe kuza naye ukukhumbula nongena mali njengathi nje ungahayike emgwaqweni abakuthathe baze bakubeke nathi ngesisikhathi siyahayike basisondeze baze basibeke na ungakwenza lo yisu leli kunika lo futhi into enkulu kuleli bandla ukunikela nezinto zonke ithi inkosi ngekilanga yembethe umzimba wesibili unyazi lwezulu ithi ayikho into ongayenza enkulu edlula kunikela ithi ukunikela ngesithukuthuku nangamandla akho ithi unganikeli ngomnikelo okwebiwa unganikeli ngomnikelo uthole kabi ithi ngeyilanga kwake kwenza abantu bezonikela ithi ngangihleli khona lapha khona abantu abanenhlanhla ukuye babone izinto nje noma ifihlekile kwabantu ithi abanye babona igofu yenja ikhetha iminikelo khona lapha etafuleni enye ithatha enye ishiya usethi ke le mnikelo ethathwa ile gofu kwake iminikelo enganikelwanga engavelanga lapho kukuhle khona kwake iminikelo eminye okwebiwa manje ke masiya kuThixo sengathi singakhetha okuhle kunokubi noma isibili bese lodwa noma amabili size
Ngizake ngifunda incwadi yezikroniki sahluko isikroniki zokuqala sahluko seshumi nesikhombisa verse 11 ize ngigcine ku14. Kuyakuthi lapho izinsuku seziphelele ukuba uye koyihlo ngivuse inzalo yakho emva kwakho eyakuba eyamadodana akho ngiqinise umbuso wayo. Uyawungakhela indlu yena ngiqinise isihlalo sakhe sobukhosi kuze kube phakade. Ngiyakuba uyise usho uThixo, ngiyakuba uyise abe indodana yami. Angikumphuca umsa wami njengokuba ngamphuca owayekhona ngaphambili. Khona oyengaphambili shemba umazi kusasela iminyaka ewu10 njengoba ngamphuca owayekhona ngaphambili kwakho. Amazwi oThixo la. Kodwa ngiyakumisa endlini yami, angiphinde ngifuthi, kodwa ngiyakumisa endlini yami nasembusweni wami kuze kube phakade. Nesihlalo sakho sobukhosi siyakumiswa
kuze kube nanini. Ngisekhona amaNazaretha. Hlalo sonyazi siyakuma kuze kube nanini. Kuze kube nanini. Khona isihlabelelweni into ecishe ifane naleyo. Nyama yami ikhathele iza lala ethu neni moya uzavuma wembathi nyama entsha wapha kade bengize wapha kade bengize hlalo sakhe sokhosi siyakubuzwa siyakumisa kuze kube nanini. Waphakade bengize waphakade bengize Ushinyanga izulu nothingo. Lithi nanini ngiyakuba khona. Ngoba bengizele nanini ngiyakuba khona. Asophindi iphele lento maNazaretha. Wayifungela uShembe. Wada isophindi iphele. Hlalo sakhe siyakumiswa kuze kube nanini. Konfana Nkosana waZungu. Nkosana waZungu Thema uya Mungu wakhe wakhulela wase sekusondela insuku zokuba abelethe wasemisa ke esibhedlela. Lapha esibhedlela basebethi ayi ingane inkulu uzodinga hlinzwe umngakho. Uzodinga hlinzwe. Ngiyakwazi ukuyibelethela lo mntwana. Fike uhamba ubuye uzosayina. Ngoba umngakho uzohlinzwa. Wayesecabanga ukuthi ayikho inqaba. Uthi kwaphunywa kwabheka bezana. Wasesondela sebika. Phambi konyazi beso ayibonga Nkosi. Mngani baba usesibhedlela. Futhi bazomhlinza. Nginikele ukuthi Inkosi bangamhlinza. Sebenqumile udokotela bazomhlinza. Manje nginikelela Nkosi ukuthi bangamhlinzi. Ngoba nengane yokuqala yaphuma ngomthungo. Manje ngifisa ukuthi le sibili Inkosi Shembe nyazo lezulu ungayenzi kuba ibe njalo. Wazo uNkulunkulu Shembe emhlabeni. Wayesiya kombheka umakoti umsomlu
mangaphosisa wafasa khona omunye udokotela wayesethi lo dokotela hayi uyasimla ngisabona ukuthi ufana hlinzwe lo muntu kodwa ngizokwenza nje ngisazolinda abanye odokotela uma bevumelana nokuthi ahlinzwe sizomhlinza kodwa ngokwami hayi angiboni safana ukuhlinzwa sekusebenzele unyazi eNazaretha angisaboni walapha emangangeni nomntwana mhlawumbe khona lapha ethimini angisaboni ufana hlinzwa kodwa ngisazolinda odokotela bazofika ngesonto elilandelayo uma bevumelana ukuthi ahlinzwe somhlinza uthi ubuya sesimhlinzile uthi lo nkosana uthi ngase ngibuya futhi ngizawunikela shembe yahlala nje lapha eNazaretha embengeni uthi ngafika inkosi iphumile ngase ngeyembengeni ngathi shembe nyazi lwezulu yenza umkama afikele ukubeletha bengakafiki labo dokotela umkami afikele ukuba belethe bengakafiki labo dokotela abangathatha isinqumo sokuthi ahlinzwe shembe uyahlala nasembengeni eNazaretha mawubaba ethi sonikela lapha embengeni sengicabanga ukuthi kusuke imbenge zizodwa swezomnikazi waso wasebele mbekhaya kuthengo August lungakafiki usuku lo lekuzofika kodokotela angithi umbikele uNkulunkulu weshaya phansi ngani ayibonga Nkosi weshaya phansi ngani manje sizawuthini eNazaretha mase ngambaba zisheme sibabenzeni isho njalo ingoma yakithi ithi babazani we madoda awu babazani zizweno umnikazi walesonto umthendo ohlabisa umdala kanye imihlabisami washo kwakusho isagele esishaya izikhova embili esomfana nesendoda sishaya uKenneth no Gloria yombi yasemawuta wesho hle lapha epulpit ethi babazani bheka kithi madoda ithi niyabhimba ushinyanga izulu usho uthi komhle ngikhumbula igap yakhe wethi manje babazani
bida ongakholwa nokholwa ophume ngamazwi ushembe uNkulunkulu. Angithi siphume lapha kwasalile ukhulume othi ophumela bengama khona into eyenziwa lapha mhlambe eNazaretha ngoba kugcwale nina nodwa abantwana beNkosi. Uthi babazana mathara ufikile ola ngiwa izisho ufikile simzwile ufikile olandelwa izizwe ufikile simzwile. Kwakusho inkosi yaqoqa leli eyaqoqa uMnazaretha. uMnazaretha baphela uMnazaretha kuthi isikhathi bafika uMnazaretha kuyaphela manje. Baphela ngempela uMnazaretha wabona kuyaphela sacabanga ukuthi njengoba singabaze njengoba bazosishaya abantu bethu ushembeni usephelile nizathina thina singaziphamise nanduku lenkosi yami babosiqoqotha amakhanda Jehova. Yafika inkosi uNyazi inyanga yezulu uMnazaretha. Yafika inkosi inyanga yezulu yasibutha kumnyama emhlabeni. Khona amadoda alokahla emakhaya kuze namhlanje ngoba bayangambuleka inkungu. Yafika babazali madoda babazali izizwe nawo ufikile lando lezizwe akunjalo yini emhlabeni namhlanje. Umhlaba awunjalo namhlanje. Ukhona umuntu ongakamlandeli ushembe emhlabeni uyazi siwula leso akuyanje umuntu ukhalelwa nje lowo ukuthi umbheke nje ukuthi excuse ukuthi shame awuhamlandeli ushembe wena uyini oyibonayo emhlabeni. Wathi sekumnyama sekuthiwa siye entabeni ngoba uziliwe. Yafika ngesabatha yafunda incwadi kaDaniel nge-25 verse 5 nengaphosisi. Incwadi kaDaniel 5 verse 25 yathi mene yayisithi kusasa ngizothatha izitsha ngibike lapha. Yathi yakasibiza yakashine ngiphelezele yathi ngizobeka izitsha lapha bese ngithatha ubhoko lami bese ngihamba ngithi bongani uJehova ethi mene uthe yathi ukaliwa afisa ulula fakwa esikalini waficakala ulula. Ayikhona nje lamadoda lawo ngade yaqala lento ngade yaqala nangesiqu sesibili wathi hayi lona asingakabi khona ke thina kodwa siyazwa besitshena abazali bethu ukuthi kwake kwahlala ihlalo zambili phambi basitshena abazali bethu abasifihlela siyababonga nalabazali abasizala ngoba basitshena basikhombisa ushembe eNazaretha. Sifisa kodwa bangasisize siye singaduki nayo into esinxusa kubona abazali bethu noma sihluleke unenzela kahle kodwa nisisize singaduki phambi konyazo lwezulu. Nayo into esikhulekelayo manje emhlabeni ngoba mhlamba kusekude kodwa sikhuleka ukuthi ufika sibe siphambi konyazo lwezulu. Singekho kwindawo zikhona impunga engiyibona la phambi kwami. Angazi noma isayithembisa ukuthi ayangiyena. Yayithola babazali madoda wathi ekseni sakhala isigubhu saliqhwa. Abantu babeyingcosana kakhulu. Begodukile abayebesemakhaya saphuma sahamba inhlangano eyiholwa engaholwa umfundisi eholwa ibamba bukhosi mengaphosisi ebukhosini basemlwandle uyena wayehamba phambili ehola izitsha
khona intokazi esekhona la eyishaya isigubhu ngalosuku ngayibona kodwa ngisho ngisimkhokheli manje simkhokheli namhla samba lenkosi inyanga izulu maNazaretha ihluphekela thina Nkosi yazo uyahlasela ngisho entabeni yethu ngikhumbula bezo sidubula labantu ngangihleli phansi kwesihlahla leso kuthiwa angazithiwa yini kwabanye la ithi bathi ibhoqobhoqa angazi lokho kunamakhasi amakhulu bhoqa ya ngisazi kahle ihlahla ngihlala ngikhulelanga ehlahleni khona unkosana wengasenhla kwedokodo lami ngasenhla wenza nje uwula zikhuphuka ibhamu ziqhuma uvutha ngangazi inhlambi yavutha ebusuku besishapha izomendaba abantu kade bahlubuka maNazaretha ungadubula iNazaretha ebusuku lilele dubula umama ngesibhamu uyindoda ubona indoda le indoda edubula umuntu wesifazana ngesibhamu iye kuyala biyoshawa amanye amadoda izoshaya umama mawufuna ukushaya thina nje thina la ungathi ufuna ushayelani ngempela uthi awufunani ngithini Thasa ngakubuka nje uyishayela uzogcina uthanda khona ngoba izinto esingayazi khona abashola ngemuva bathi bona ngeke impela Hliziyo ngeke uyiphikise ukho la kuwena abongo ovuma wehliziyo yehoma inhliziyo ingiphikisa bongo ovunyelwa Kona ogo ukukhola onyazi bongo omufuma wehliziyo ahomaye inhliziyo ingiphikisa Umhlaka 3 waphuma benqaba ngokukholwa ukuvuma kwenhliziyo bona oko ukholwa bongo ovumane wehliziyo Sitha somuntu sihlala la ngaphakathi ngeke usibone sikude singale kwamaphaphu nembanga sihlala khona ayi siyakhuluma kodwa hayi akuyena lo sizozwa thina makuqala akakuye yena ba nowaphuma enqapha kholwa kwenkosi ukuvuma kwenhliziyo mayinhliziyo ingiphikise ngiyavumela ngoba Nkosi yamakhosi kade sinkozo nenkulu mengizakhuluma ngendoda yakwaIsrayeli kodwa ngibona isikhathi singiphikisa mengizakhuluma ngendoda yakwaIsrayeli yayinezinto eziningi kodwa ingenamntwana ayinento eziningi kodwa ingenamntwana owathi ngelanga uNkulunkulu oyiphendula wathi susa umuzi wakho lapha wakhe phesheya kulola khalo kodwa mawuse wakhe kulola khalo ufike utshele umkakho ukuthi noma ngangena enhloboni umuntu amphakele ukudla
noma ngangena enhloboni umuntu amphakela ukudla kwaphela isigembili siyakhila inaso zonke izinto kodwa ayinamuntu noma nganizezo eziningi shela noma ungasiphanga umntwana sinenkinga abantwana abayemagugu emzini yobaba siyabathanda mina ngithe nje sethula amantombazane wodwa kubafana ekhaya ngahlasela lapha enesinga ngathi inkosi uyawuqeda lo muzwa kithi baba wathi baba ngani ngathi ngizona amantombazane apha egcikeni uthi la amandodakazi angwashadi slash zala abafana angidlule lapho wathi ngakusasa kwafika indoda iqhiza amathe enephunga engakazigeze yangena waseyakhumbula umama kwathi angiphakele nobani waphaka wathi ephaka kwakuphuma izilwane la sishona le uja ukuthi yacheshisa washaba wamphakela angize uzisho lezo zilwane kubona izilwane ehlala kumuntu bengagezi zahamba wamphela wathi wakha kabili kathathu waphuma hamba wangabonga ungasho wayithulela nje ngakusasa wabuya futhi ngonayo nasa futhi mayaqeda uyada abonga soyambe kwathi ngiyisheshisa le ndaba kwathi ngosoni olunye wayesethi umama exoxela ngoba yapha emfuleni ziyaphuma indaba phuma ezinhle nezimbi wayesethi ngihlushwa khona indoda lapha ihlanyela emzini wakho kwathi omunye hawo singahlushwa into elula kangaka suka nanti iphaka nokunika impushana la uyiqhela ekudleni kakhe umtshela hambe nako namhlanje uthi umenzela umphako ufumenzela umphako namhlanje izoma umnike ukudla bese umenzela umphako uthi hambe nayo usuqhela impumu eboshwe ngephapha elibrown uphe eboshwe ngephapha elibrown ngeke bekhona impuphu ephethwe ngebrown la ayikho yayiphethwe lo mama impuphu ephethwe ngephapha elibrown wayiqhola la impuphu ephethwe ngephapha elibrown wayesithi namhlanje ntoyankosi ngicela uphathe lokudla uhambe nako eyisithi le ndoda engakazi ikhulume kulethe ehleleni yathi hawu ngiyabonga wayethi hawu kanti uyakhuluma nothi hayi ngiyakhuluma bekuthiwa ngikhuluma kodwa mengashwanga ngikhulumi ngathi ngiyabonga uma lokho ngenzele kona mama kuhle kuyakuba kuhle nakuwe kanti makukubi futhi kuyaba kubi nakuwe wasephila uthi uyakhuluma wathi ngiyakhuluma kanti namhlekuseni ngalokusa lapha ekhaya inkomo zilahlekile yaphuma ubaba ubheka inkomo yasihambe le ndoda yaze yasithela yathi mayisithe lapha yahlangana ubaba eqhuba inkomo ekhathele elambile yambe ekuseni esimo wasithi nangu lo muntu ofika njalo kwami nangu lo muntu ofika kwami zonke izinsuku wasethi ayimina baba isithi le ndoda uyakhuluma kani wena wathi ngiyakhuluma baba makuthiwa ngikhuluma angikhuluma ngashonta ngikhuluma wasethi hawu uqhamuka wathi ngiqhamuke ekhaya wasethi ngiyakubona ulambile kodwa baba hathi wambili wathi impela ngilambile ungangisiza ngani ke wena wathi hawu mama ngenzela ukudla kumnandi nakho yayilambile indoda makuhle kimi yaba kuhle kuwe makubi kimi yaba kubi nakuwe yayisheshisa indoda nekusiyambile ibheka inkomo yathi phela 5 minutes yathi hawu lokudla kwani bekunani wathi hayi akunalutho ukupheka uma wasekhaya kuhle nje kuphela futhi kumnandi wayesethi phoka buhlungu isizwe wathi hayi wathi pho ngaphelelwa amandla wathi akho lutho pheka umanga kuhle kuphela uma wakwakhe ekhaya uphekela ukudla wasethi angisakwazi ukuhamba wathi ngizokubeletha wasembeletha wabona umama inkomo iqhamuka wathi nangu umyeni wami uyitholile inkomo yabuya wathi yabona indoda yakhe isemhlane wale ndoda uhlanye efika zonke izinsuku yafika umuntu igqize phakathi kwekhaya yathi ma ngithemba kuhle kimi kuyoba kuhle nakuwe Nkosi na
umsebenzi wakho wonke Nkosi uloqala ezantsi emabhida Nkosi usewo wakho iyabonga Nkosi uguqa phambi kwakho bonga amandla ukuguqa Nkosi ngizifundele ngisho isihlabelela ngifuna ukuzwa Nkosi ukuthi amandla ungangaphucini wona cha akhona Nkosi ngifundile ngawe namanje ngiyabonga Shambo ingcwele buyisela Nkosi umsebenzi oyingcwele kuwe kuze kube phakade amen. Siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisiwe Nkosi inkosi izinkosisi. Sizobala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sekhulu amashumi amabili nesithupha 126. Cela uvakele ingcobo wakho lapha ekhaya sona lesihlabelelo inkosi inkosisi. Nkosi uSipho wangcwele. Gopagama Sabila Wena Oya Mugila
Asibonge. Unkulunkulu wokhokho bethu. Unkulunkulu wamakhosi lesizwe sonke. Shembo ngcwele. Baba saphambi kwakho zuzu indlala singaboni. Siyona insuku zonke. Sicela baba usigeze siphathe ngcwele esizulwini. Usithethele wonke amacala esinawo. Bese sifundisa ukukholwa. Senze singalingwa into zomhlaba eziphilayo. Bese sitshengisa nendlela othanda sihambe ngayo. Ehlisela phezu kwethu umoya wakho. Usenze sizwane. Usenze sibe munye njengebumba lasimende. Usenze sihloniphane. Usenze sithandane. Bese uphilisa bonke abagulayo. Phinde usiqedele uphufu emzini eManazaretha. Uwenze angadinga ngasweli. Bese usichithela izitha zobuNazaretha. Ukukhulisa ubugcwala umhlaba. Manje naphakade amen. Isitimela samaMpondo ithole lapho ivale bevale emasangweni. Ngoba lali izuzu lombizayo uyagobhoza njengamanzi othukela kanakuvinjelwa. Undaba ezahle entabazwe zehla zajule ezehlela emakhosini emthandeni zabanemvungo zavungazela. Kwakwamangala amadoda amangale kumaxa umntwana omlungu usatsheni wahloma ovula iBhayibheli lavuma bavula iTestament elavuma wadala. Unoqandela into abazasemaphephetshweni bethu unomlethika madinana zonke izizwe zithi mlethe. Abasidlonga udobongwa nankomuza kwaphuka uphondo kwezakithi kwezikanyathikazi. Umlomlonkuze ngabe yeke zabulalana. Obewula ngaphuma sikothena abalothawu abahangula. Uphuhla phansi njengekhowe. Usihlahla somdlebe esingahlalwa nyoni ngezezulu. Usihlanga ukudlana nezabefundisi. Ukhakhayi lwenkomo zakithi emkhayideni. Obenyanga ezulu umkhwelo obazwe emazulwini ubazwe ngonhliziyo nosokhabuzela. Basebewuthukusa bewuthukisela indlu kaJama benosenza ngakhona. Umphathi osagila sisinyosha ikhobhebili usha uKenneth nomkakho uGroli intombi yasemawota. Uthi kulabafazi behlezi bethe kula bethume kwabusa siyodlathela. Umthetho ohlabusa umdala eminye ihlabisa mina. Obewuthi ngole nkosazana usisefo sasezulwini siba sefe sabawela. Sabahlunga njengombili ukhipha amakhafilithi. Umkhipho engwece nakongodlobongela uguqabade obewuthi ngole nkosazana. Nyazi lwasezulwini sihlangu samakholo ovikela abasehleni bathi inyosi benobusithi mlashisa umosi imbuli isuke empini. Isimbi thalalalisa amaqubula kwasenenezimigwe bezulumba inkosi uthi ngemagcina asehleni besebephenduka inkonobu. Bewesheza wethembe khakhasa muka nomoya isanu sabonwa ngenyongo siquzi sesingadinselwa samuntu waba ukhozi oluhlo lukaManisa kanhliziyo kaMzazela kaSokhabuzela. Uphathe ihlangu sikabhombelwa umlilo okokuqala kwendlela waphathe eselangwa imbuthume exakabothi. Waphathe senyanga ezulu njengezulu lahloma. Waphathe sothingo lenkosazana songolozela umhlaba ngengcwele. Yazi olukhanye emata bethu kwafakaza abasemzini yathi bethu uNkulunkulu usehleni. Ngoba ehleni kwandizilandela imhlophe kwathi qoqophimpi kwandizilandela imnyama. Inkosi egade ngene abihomisi bakusolohleze isola. Kwathi phezu kwentaba omhlangano kwasalinga uNkhunono kwathi phezu kwentaba ihomisi kwasalinyoni kayiphumuli. Inconcobele kahle ngomndana wengolokodela wangadela kugiya. Ugiya ngamakhosi kwantabankulu nikela ngoKristu yashila sezulwini. Kwagiya semanqadini kwaNgcobo. Yakhe libona unyazo olivele ezulwini. Kwagiya sakwabhala emampondweni. Kwagiya kwazwana emangweni. Kwagiya semachunini emdubuzweni. Esithatha isihlangu yavukwa bugagu bomdabu. Umthabulo entaba zobombo kwelasenyakatho bathi intuli zasenyakatho esaba ukumena amatha ngoba ungasentuli ungasezulwini intuli zikagedleze esaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini untuli zikamawezulu zesaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini. Uguqabadela kalinganisi ushemba kagagulwanga gama njengenduni yobika ikhetho. Okwamalokazana esegcagcila kalikaguli igama likayisezala. Kagwegweli nasesililini engeqisiwe kagwegweli nasebubini uNkulunkulu ungasebuhleni ubonakale ngobuhle shwele ndaba yasenxiweni uswele umlomo ubaba nomlomo uzocela unyazi uthi ingezisila saba sesiqala ekusweni ongezisisila saba koxuphimpi
besaquphimpi bequphela unyalo wasezulwini uNkulunkulu wasebuhleni abahlabeleli ihlabelelo bathi suka nkungu emehlweni nami ngiphinde ngiyibone leyo nsike yangilanda emazweni akithi uNkulunkulu wasebuhleni ngoba ugiye ebuhleni umthathi othatha ubuhle bomNazaretha ngokusa kwanamhlanje wabuthi iqithe Moses Mabhida zonke into ababevuma unyazi uvuma amabutho athi uguqabadele akanangandaba zasezulwini akanangandaba zasemhlabeni kulinganiswe umkhulu Moses Mabhida ngoba ubona ubungcwele bonyazi buhlangana nobungcwele besilo sakwaZulu namhlanje uguqabadele ube ngumphethi ophethe impendo yasezulwini zonke ibusiso ibuzonyazini esingababonanga sibabonanga uguqabadele ubongelwe ngezibusiso kwabonakala ngobuhle guqabadele nyazi lwasezulwini nabasanhliziyo Nkosi izikizibhithi belinde icala abashone phansi okwendonga nethi lokwababhada besandla sinodaka ube insimbi ezinye aphinda ezinye wabophuza ivulu waphindwa iphuza wayikhafula zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe siyongena isikhumbuzo samkhulu inyanga yezulu ntambama ngomsombuluko ekuseni amakhosazana aya ezibukweni emini yiyo bese kuqala umcimbi kamkhulu inyanga yezulu inkosi imbusisa nomhla ka-18 kule nyanga ezokwethwasa izona nsuku lezo okukhulunywa ngazo zecala abantwana basezulwini amen. naye igama lakhe kumama Zolo lapha ngase-office.